Hanyutrap Integrated Territorial Organization hitu Jawai Circle haka jingalam President Owan Saki Paswat kaliban ai da kajingtho asaka District Mission Coordinator kabadi pe iki school SSA bakatau kalong bakaladon kajing penerkam bakala yaka SSA school building bala penerkam yaka ni school building juga SSA kumta ka school simat yaka tip kerteng kumka QC Springside Higher Secondary School Jawai kaseng kala dawaru badiman thung da kajing tokit kumno kan building ka badi nam ke school SSC ka badi kam ta ke khna ke duk ke basuk lapan kelapat bala penerkam nakam ta ke school simat ina ka Hanyutrap Integrated Territorial Organization hito Jawai Circle hadin wadiyo ay complain nagkatu kani ginang tang West Gentle Hills District ina ka sign the terms ka DWM ite penem ka makalaya ka SSA school building ka kami ka SSA school building profesor karteng demang go na kabata kitu kiwan na kalong yung foto ndrai HM yang waya kata SSA school building ke penem kam ke private school keteto ka kami tak QC Springside Higher Secondary School tuan dan negatif down nagasan dan kuat involved kita buat investigation ini nagasan kanong rin higang ito operasi buat sarkar buat sarkar kawa kani kerja ipolek buat sarkar udawan iwan iwa kre ito ni benta yang peta dan ketika kita melihat ke sarkar maaf ko iwa iduai impui mudadan iduai yete iwa peta yang mutoi imtok kita ginang betul di masyarakat yang sarkar kawang kita ikre curug bang sarkar kamu mana ini hakmat ni DMC the District Mission Coordinator ko the summit ide file ide ka the complaint ito wa ule kita ketika woman complete investigation ko tip 3 iya wa penem kam kelaya kita building kita ini kesan melu tanah di ini kom teman dia kanika building kami waktu sibon ya ka imlang salang kok wis nang tahu ini te coco ini kesan i banjuri wayang ya ketika investigation naga DMC menyo ya ketika report naga investigation naga DMC itu upay bicara tiak yaitu iwaka investigation ko yo naga DMC tau pagi la chami wani em ipakala itu hani ini kasan mabi wewa dawai le pincitam tau pagi sao thoi ka cisen ni depan kam bakala pi ya school building cisen ni da ngajajan embed list nam sos nam panem kam itu school building dan da kenjok baca ketika hawlak ndam du kenjok cek hawlak ko wi skam man ko he itu ko ketika dan ikasan itu ko percaya jor bahaya corruption di sini dah penamkan bakal bidaman gawi tak corruption ini kesannya persak juri kita dan dapat i ke corruption mah i kuat pen bahaya ke education haju ipor waga health ini tidak ini wan ini tak waga education tak waga nak hikai em hikatu kat ni nak hikai mong ya wara em hikatu kat ni nak hikai kata ke corruption yang ki ke muan tista ki ciki school ke ki hikai ki kata alaman ko kubi kam te mut wigi di ini kesan i kerpari ya ki wa kre hapok ke department lada chemi tak ni sekamat dari yo ke komplain sendong demiat na hak kani untuk ke kam ke kani to ka wele wahir ka kani ke education ni hidup kat ni tu cerita celap na da seki le wora da compare ni wora state yang i da hier ka da cetre do dan nete dau i lada chemi kiwan kiwa lek percaya kami ni jadikan imap be dau yut ki seja yu pencitom ke kami ke an untuk pencitom ini te dau i inaka san untuk pendami ya ke corruption dan sedang nekian sedang nengan nepi kam jo wa ki em pok senang tahu. Tete